Na mapi svetskog naivnog slikarstva selo Kovačica u južnom Banatu predstavlja svojevrsnu metropolu naive. To o ovom mestu u blizini Pančeva zapisuju hroničari i istoričari umetnosti. Više od 40 godina svojom umetnošću privlači namirnike iz celog sveta. O slikama naive piše se i govori na svim kontinentima. Zuzana Vereski, dela nastala u malom ateljeu u Kovačici, izlagala je u celom svetu. U red kovačičkih naivaca upisala se sredinom prošlog veka. Ja sam od malena, kako znam za sebe, pre je bila velika prašina na ulici, napravila sam sebi mesto lepo i naslikala sam tamo ili prstićem ili prutićem od cveća razne slike, šta mi je došlo na pamet, crteže sam pravila. Oslikala sam im celo dvorište sa bojama kakve sam našla što je mama krečila kuću. Oslikala sam prozore kad je bila zima, naslikala sam od Sneška Belića deca kako se igraju i tako. I to sve sa bojama kakve sam našla po kući. I posle, kad sam imala jedno 9 godina, išla sam sa tatom u Kovačicu, pošto sam ja živjela u Padini. I Martin Jonaš, veliki maestro, bio nam rod i tata me je odveo da ja vidim kako Martin Jonaš slika i njegove slike. Ja sam se zagledala, on je slikao na platnu, zamislite, on je imao slike po zidovima, a ja sva onako razočarana da moje slike jednostavno nestanu. Kada prolete guske ili zaprežna vozila po toj prašini, ode moja slika. I došla kući i naslikala sam prvu sliku na maminoj podsuknju i to sam kradom isekla rupu od mamine podsuknje, ručno tkane, i sa nekim durlinima šta sam našla okolo, naslikala sam prvu sliku po pradedinoj priči kako su Slovaci došli iz Slovačke i kako tamo su velika brda, Tatra, Fatra i Matra, ovde ravnice, ne vidite brdo, najveće brdo Bundeva. I ja onda po toj priči, a pošto mi je pradeda imao i mlin za mlevenje na vetar, za mlevenje žita, taj mlin sam stavila i dvoje zaljubljenih, verovatno sam bila zaljubljena. Jedna je od najplodnijih i najsvestranijih slikarki naive. Članica Galerije umetnosti u Kovačici je od 1986. a 2 godine ranije organizovala je prvu izložbu. To je sve išlo nekako kao točak kad se okreće. Slikala i onda tih nekih 80-ih godina kad sam se udala, došla u Kovačicu, onda sam odlazila kod drugih slikara ili na sastanke slikara i tako. I oni su me pohvalili kako slikam i imala sam prvu izložbu. I tako je to počelo, slike se ljudima dopadali, počeli su te izložbe razne, pozivali su me tamo, pozivali sam tamo. Pamtim da sam prve 3 slike prodala za Francusku i plakala sam celu nedelju dana. Jer bilo mi je milo što sam prodala slike, a s druge strane bilo mi je mnogo žao što su moje slike otišli daleko od mene. To je bilo prvi put i tako mi je bilo jako teško. Radovi nastali u Banatskoj ravnici izlagani su u galerijama širom sveta. Nemali broj danas je deo privatnih kolekcija u Evropi, Americi i Australiji. Slike su me moje odvele ovako u suknjama po celom svetu, na svih 5 kontinenata. Pratila sam svoje slike tamo i uvek sam došla jako bogata kući. Videla sam puno toga kako drugi slikari tamo rade i kako oni stvaraju te slike. To je veoma lep doživljaj i veoma veliko zadovoljstvo kada primetite da se slike nekome dopadaju i još se hvalim da moje slike ne moraju imati prevodioca kao ja, jer oni pričaju svim jezicima ovoga sveta. Svako razume sliku i tumači na svom jeziku. Jer ja kad počinjem da slikam sliku, onda da li počnem odavde ili odavde, meni će slika ispasti ista jer ja je već vidim. I jednostavno ne mogu da nešto kao, ne znam, idem nešto da slikam, počnem, a ne znam šta. Ne, ja moram prvo da vidim sliku, ono što sam ja zamislila i onda jednostavno radim.
A i ponekad mi i tako kažu, ja to nikad ne bi mogla da slikam. A kad pitam, jeste probali da slikate? Ne, jer ja ne znam. Ljudi ni ne probaju i kažu da ne znaju. Ali jednostavno, verovatno smo rođeni svako da radimo ono što najbolje umemo i znamo. Tako da se ne divim. Kada tako... Ova slika je, htjela sam da prikažem obilje u dvorištu kada se donese sa njiva, ali nisam ga prikazala kao slamu, kao ovas, kao ječan, nego sam ga prikazala u cveću. Jer ja strašno volim da slikam cveće, da nema cveta, pčela, ne bi bilo ni sveta. Nedaleko odavde u svom domu stvara i Pavel Cicka. Naivi se priklonio u mladosti, a danas je jedan od najpoznatijih umetnika iz ovog mesta. Slikarstvom se bavi duže od 4 decenije. Kao mladinac sam sam slikao i pravio neke samostalne izložbe, to je još bilo za vreme maršala Tita, pa su tu neke plakate i šta ja znam. I dalje sam nastavio da slikam kad sam otišao u armiju. U Kruševcu sam dobio prvu nagradu za pokret Gorana Kruševca, sam radio jednu veliku diplomu, tako da to se u meni tada prelomilo u Kruševcu i onda tu nastaje prva jedna samostalna izložba. To su bili radovi akvareli, nije bilo ulje na platnu. I te akvarele, kad sam se prebacio, prekomandu sam dobio u Kumanovo. U Kumanovu još radim za paviljon neke slike i sa tim slikama se spakujem, dođem u Kovačicu i napravim prvu samostalnu izložbu. Pokojni Martin Paluška, Martin Jonaš su bili tada u najjačoj snazi. I oni su mi otvarili tu prvu samostalnu izložbu. Od prve slike prošlo je mnogo godina. Uz umetnost koja će poslednjih 20 postati Pavelova jedina preokupacija, Cicka se bavio i drugim poslovima. Ne žalim da sam se posvetio naivi i možda je trebalo ranije da napustim posao, pošto sam bio u firmi, radio sam i onda sam imao jako malo vremena da se posvećujem određenim akcijama koje su imali slikari, tako da nisam mogao ni na kolonije, ni na određene izložbe i žalim što nisam ranije napustio firmu da bi se posvetio čisto slikarstvu, no između svega toga ja sam radio još dosta zemlje, sad zadnjih godina sam dao tu u arendu i posvetio se baš čisto slikarstvu. Najčešće slika idilični banatski krajolik, gradeći ubedljiv utisak prostora. Omiljeni su mu prizori sa obale reka, ali česti motivi su i seoski muzičari, jesenji poljski radovi, vinogradi i konji. Ovo o njegovom opusu beleže poznavaoci naivne umetnosti. Ja kad nemam volje za rad, nema tih para da me natera da radim sliku i kad nemate inspiracije, normalno da ne možete da stvarate. Dešavalo mi se da ljudi dođu jednostavno, hoće to i to da im se naslika i onda dam rok, određeni rok, mjesec, 2 dana ili koliko, ali stvarno u to vreme nemate inspiraciju, nemate želju za radom i jednostavno im javim da neće biti u tom roku, znate. Tako da se radi o komercijalizaciji, onda verovatno bi krenuo i to odradio preko noći, ali ne, mislim, jednostavno onako opušteno, ono što kažu iz srca i iz duše radite, znate, ono kako ga osjećate, jer ako radite nešto na silu ne vredi. Iako se nekada sa zebnjom gledalo na budućnost kovačičke naive, umetnost i uspeh ovih slikara privlači i mlade. Ima mladih interesanata, mladih ljudi koji žele da slikaju i ja im uvek savjetujem, slikajte ovo što je sada.
i slikajte na svoj način. Ja mogu da vam pomognem sa bojama, kako da mešate boje, ako vam je nešto potrebno, kako da spremite svoje platno. I ako budete se dodržavali toga da se vaš rukopis na slici poznaje da ste jedinstveni, onda ćete uspjeti. Nemojte slikati ako mislite naslikat ću sliku i zaradit ću pare. Od toga nikad neće biti umetnik. Ali ako stvarno osjećate u duši, u srcu, onda može da uspe, ali mora imati nešto svoje. Vidite, ja na moje slike zabeležila sam sve ono što sam ja doživjela. Ono što sam preživjela kao dete. Da se ne zaboravi, svaku sitnicu sam stavila na sliku. I ja mislim, pogotovo što i volim da slikam cveće, ja mislim da me po tome prepoznaju, već ne moram ni da se potpišem. Jeste, starija sam generacija, pošto su mnogo slikara koji su bili izvanredni, već više nisu sa nama i to bili doajeni slikarstva. Svako mora da se bori za svoje mjesto kao slikar samo svojim radom, ništa više. Za Kovačicu je ovo i godina jubileja. Zvanično navršava se 220 godina od doseljavanja Slovaka u ove krajeve. Bio je to povod da se kovačički naivci okupe oko jedinstvenog projekta. Pred velikim platnom u galeriji Naive zajednički rade na jednom delu. Oslikavaju kovačičku prošlost i sadašnjost, svako na svoj način. Najbolji je razlog 220 godina postojanja Kovačice. To je najbolji razlog. Da pokažemo i da sačuvamo ono što je nekad bilo, da prikažemo kako je sada, tu jednu vezu između tih starih vremena, gdje su naši stari dolazili na ove prostore, gdje su zatekli pustare, kada je vladala glad, nisu polja bila ovakva, niti kao što su na polju, nego to je bila pustara i trebalo je dobiti i doći do ovoga što već jeste. Ali hvala Bogu, vredne ruke, strpljenje i ljubav prema ovoj zemlji i prema ovom selu je uradila to što je uradila. A mi to sad samo prikazujemo. Uvijek se dogovaramo tako dvojica, trojica da budu kod slike, da bi moglo i da se vrši korekcija nekih delova, znate, da bi to se pospajalo kako treba, ali može i sam slikar da dođe da radi, nikomu ne brani, mislim. Ja sam dobio ovaj deo, nisam bio tu, imao sam jednu koloniju i onda su ostavili tu jedan deo meni. Međutim, bio je planiran samo ovaj deo i kad sam došao, onda kažem, pa rekao, ja bi mogao tu da uradim na Marijinoj kući, da napravim drugi dimnjak, pošto sam joj srušio dimnjak i napravio sam drugi. I stavio sam odžačara kako ide gore, kako se penje sa merdevinama, rode na dimnjaku. Onda onaj ambar, Marijin isto je rad, ali unutra radi se nešto onako proširenje vrste, znači vođenje ljubavi u ambaru. Sa ove druge strane drveta imamo opet jedne merdevine koje idu maltene skroz do vrha drveta i gore na drvetu imamo jednog pauna i čovjeka koji ga hvata. Tako da taj deo bi trebalo da ja odradim. Jednostavno cilj nam je bio da naslikamo Kovačicu, gdje ima crkve, tu ima sela, gdje ima crkve, ima venčanja, ima sahrana, ima krštenja i svega toga. To bi bilo kao da se vidi da je totalno sve okupljeno oko te crkve. Tu je i naša galerija. I sve počelo da se jednostavno napravi crkva, pa se stavi svadba, pa tako. I svaki slikar se nadoveže na ono što vidi da bi bilo najbolje da se naslika. Mora da se vidi selo, mora da se vide poslovi u selu
I sve tako, jednostavno se svaki slikar nadoveže, vidite da nije pregrađeno apsolutno na kocke ili ne znam šta, nego svaki slikar se nadoveže i ispadne slika, jedna velika celina, ali kad pogledate na sliku, onda ko poznaje samouko slikarstvo u Kovačici, odmah ostavlja svoj rukopis slikar na ovom platnu i odmah zna taj koji gleda platno ko je gde slikao. Svako radi ono što je obično poznato za njegove slike. To prenosi na ovo veliko platno, ali vršimo korekcije, možda nešto boje se tu menjaju, pozadina kod nekih je bleđa, pa onda ovdje zahtjeva možda tamniju pozadinu ili šta ja znam. Tako da malo se kolor samo izmeni, ali težimo tome da od 20 autora napravimo jednu celinu. Što je to bliže moguće, znate, da ne bi se osjetio te granice između jednog drugog slikara da nestanu jednostavno. To je splet nekih okolnosti. Eto, kada je bila pandemija, kada nisu mogli da dolaze kod nas turisti, zna se da Kovačicu godišnje poseti više od 20.000 turista tokom godine, ali u toku pandemije nije moglo. I onda sam došla na ovu ideju, kupila sam platno i animirala slikare, ali i slikari su se malo plašili, ali eto, završena je pandemija i oni su se našli ovdje u galeriji i rade na zajedničkoj slici. Prema nekim izvorima, naivno slikarstvo u Kovačici nastalo je krajem 30. godina prošlog veka. Začetnicima Kovačičke škole naive smatraju se Martin Paluška i Jan Sokol. Najznačajnijim slikarima stare generacije pripadaju i Zuzana Halupova i Martin Jonoš. Kako bi izgledala Kovačica da nema naivnih slikara? Ja ne mogu da zamislim kako bi izgledala, jednostavno to je Kovačica, to se zna da su tu slikari i nekako je sasvim prirodno kad se kaže Kovačica da ima ovdje slikara. Ima raznih priča zbog čega baš u Kovačici, ali na primjer moje lično mišljenje i po nekim čitanim knjigama koje su napisali kada su se doseljavali Slovakci iz Slovačke na ove krajeve, jednostavno došli su ovdje i kada oni su tamo radili preko celog dana u Slovačkoj, čuvali ovce, pravili sir, mleko i tako dalje, sve što biva. Kada su došli na ove prostore, ovdje je preko zime im ostalo jednostavno praznina, nisu imali šta da rade. Ne da nisu imali šta da rade, nego zemlja se obrađuje kada je lepo vreme, od proleća do jeseni. Kada se poberu plodovi, onda nema takvog rada na njivama. I onda se slika. I onda jednostavno, verovatno, došlo na pamet nekom dedi, zašto da ja ne naslikam moju babu kako prede ili ne znam, moje konje ispred štale gore ili tako nekako. U Vojvodini danas živi oko 50.000 Slovaka. Najviše ih je u Kovačici i Bačkom Petrovcu. Slovački jezik je jedan od zvaničnih u pokrajini, a slovačka nacionalna manjina zvanično treća po brojnosti na severu zemlje.